I greet each and every one. Ek groet u vanmôre in Jesus se lieflike en verhewe naam. En is dankbaar vir u wat vandag so saam met ons gekom het. As I listen or partake in the praise and worship, I just realize that God is calling us to a closer walk with Him. Ja, nader aan die kruis. Nie omdat hy nog aan die kruis is nie. Die graf is leeg. En hy het opgestaan. But He's calling us to the place where the biggest victory was brought and took place and given to you and to me. Ons het gister ons nasionale verkiesings in die kerk gehad. En ons wil net van ons gemeente se kant af dan ook net bevestig en met gelukwense of ons gelukwense oorhandig Pastoor Tini Wessels wat herkies is tot moderator van die kerk. Pastoor Tini is van Kempton Park gemeente. And then Pastor Mornay Oliver, whom a number of you have met previously, our previous secretary, or national secretary, has been elected as our vice moderator for the next term. We pray that God will bless them and keep them and truly lead them with wisdom and His Spirit to lead the church, not just to impact the assemblies of Christ, but to truly impact every area of life where we can touch or whom we can touch. So ons eer die Here ook dan vir dit. Die Here roep ons tot geloof. En ons het verlede week dit nogal pertinent beleef en ervaar. En in hierdie week ontvang ek aan julle die volgende getuienis. En hierdie getuienis is met my gedeel via 'n voice note. 'n stemboodskap. En ek sê vanoggend, ek gaan hierdie getuienis oordra nie, want ek besef wanneer dit kom eerstens uit die persoon se hart uit, dan dra dit soveel waarde. En ek het besluit om eerder hierdie stemnota te speel as om die getuienis oor te dra. So asseblief aan jou, as julle dit vir my sal speel. Ek sê dan wel graag hierdie getuienis doen, maar ek sal kyk of ek dit nie kerk kan doen, as ek nie kan nie, want my moet by wat lewe, moet jy asseblief vir my net aangaan met dit. Ek wil net vir julle sê dat ek het 'n bitter swaar week agter die rug. Ek het gestry en geworstel en ek was kwaad en ek was teleurgesteld en my moed was lank. En ek het Vrydagoggend die voordeur oopgemaak dat ek Carmichael kan inbring en ek sien dit is nog donker buite en ek staan so by die deur en uitkyk. En ek sê vir die Here, U sê U sal ons nooit alleen los nie. En jy sal vir ons altyd sorg. En ek twyfel nie daaraan nie, want U het nog altyd en U het my ook nog nooit alleen gelos nie. Maar dit was baie moeilik, broerloos, dit was baie ongelukkig. En ek gaan weer die dag en ek is nie baie lekker nie, ek voel nie baie lekker nie. Daar gebeur toe nou nog iets wat my verder ontstel en verder moedeloos maak. En ek gaan by die hand en ek sê vir die Here, is ek dan nie 'n kind van U? Sê dan nie lief vir my nie.
Maar ek raak toe aan die slaap en ek skrik so 2 uur se kant wakker en ek wil kyk hoe laat is dit en ek vat my telefoon en ek maak my telefoon oop om te kyk hoe laat is dit. En hier lê die boodskap wat ek al van die 25ste af voorwag op my telefoon. Ek kon nie vir julle sê kon ek lag of huil nie. Maar ek wil net vir julle sê, die Here los ons regtig nie alleen, hy het ons regtig op. Maar ons moet maar net geduldig wees en vertrou op hom. En ek erken vandag, dit is nie goed van my dat ek nie het nie. Ek kry baie swaar met dit, en ek bid regtig vir die Here elke dag, hy moet my help om sterker te word, en om nie so vinnig verboureerd en angstig te raak nie. Ek wil net dit met julle gedeel en vir julle gesê, daar is regtig, die Here is daar en hy los ons nie. Baie dankie, Etienne, kan ek nog my asseblief doen as jy ja, baie dankie. God remains true. He knows our every heart's desire. He knows our every need. He now knows our being. And He answers our call. En ek wil jou vandag aanmoedig om vas te hou aan die Here. Ja, kom ons lê op na ons lewe. En daarom wil ek ons kom bedien vanmôre op die tema, hoe gaan ons deur die lewe? Hoe gaan ons deur die lewe? Hoe gaan ons deur elke dag? How do we live life? How do we go about life every day? The theme for today's message. For those of you who brought your Bibles with, I want to invite you to open it in the book of Hebrews, chapter 10, and we'll be reading from verse 1 to 17. Hebreërs hoofstuk 10 en ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met vers 17. Hoe gaan ons deur die lewe? Kan ons eie lewens in oënskou neem en oorweeg vanmôre? Can we come before the Lord and truly consider and reconsider our ways? Hebrews chapter 10 from verse 1 to 17, Hebreërs 10 vanaf vers 1 van die wet wat 'n skade weer het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewussyn meer van sondes sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes. Want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffer en sondoffer het u nie behaag nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom. In die boekrol is dit van my geskrywe om u wil te doen, o God. Nadat hy bo gespreek het, slagoffer en spysoffer en brandoffer en sondoffer, wou u nie hê en het u nie behaag nie, wat volgens die wet geoffer word. Het hy daarna gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God.
eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal. En elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffers te bring wat nog nooit die sondes kan wegneem nie. Maar hy het nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het, vir altyd gaan sit aan die regterhand van God en wag nou verder totdat sy vyande gemaak is, 'n voetbank van sy voete. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit, na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskrywe, en aan hulle sondes en hulle ongeregtighede sal ek nooit meer dink nie. Vers 18 sê, want waar daar nou vergifnis van hierdie dinge is daar geen offer meer vir die sonde nie. Tot sover, kom ons sluit ons. O Here, baie dankie vir u woord. Will you come and bless your word in our hearts, Lord, as we open our hearts and as we have prepared our hearts, Lord, for you to share with us and to sow your word into our hearts. Here, om die woord vandag te kom plant in ons lewens, wil ons bid, Here, doen dit, sodat die woord lewend kan word, en Here, ons kan vernuwe, om nie vast te hou aan die dinge wat jaar na jaar gedoen word nie, maar om te let na wat ons doen, hoe ons lewe. Lord, if we need to change our ways, that we'll do it, so that we shall be drawn nearer to thee. I pray this in Jesus' name. Amen. Sterkvers is opgeteken in Psalm hoofstuk 40, vers 7. The text for meditation, Psalm 40, verse 6. The English Bible is verse 6. The Afrikaans Bible, verse 7. Psalm 40, vers 7. Het geen behaag in slagoffer of spysoffer nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffer en sondoffer het u nie geëis. Sacrifice and meal offering you do not desire, nor do you delight in them. You have opened my ears and given me the capacity to hear and obey your word. Burnt offerings and sin offerings you do not require, said David. How do we go about life? What has life become to each one of us? Do we live with purpose in order to achieve a set or specific goal? Or do we strive after different goals that needs to be achieved? Or are we merely going through every day, like James said, being a ship that's tossed by every wind in different directions as it blows? Die skrywer van Hebreërs begin ons aandag vestig op die dinge wat dag na dag gedoen word. Maar nie net wil hy ons aandag vestig op dit wat gedoen word nie, maar wil hy vir ons sê om te kyk na wat die effek van hierdie dinge is. Wat is die resultaat van dit wat ons doen dag na dag?
orde aan ons lewens. Maar iewers is dit nodig dat ons weer na die orde van daardie routine moet kyk. Weer is dit nodig that we reconsider our normal routines. It becomes so much of a habit, second nature, that we lose the purpose and the power thereof. And I'm really referring to everything we do, not just what we do for God. Het jy al ooit na jou lewe gekyk en gewonder hoekom doen jy wat jy doen? En hier weer eens verwys ek nie na die werk wat jy doen nie. Dis maar deel daarvan. Maar alles wat jy doen, hoekom doen jy dit op hierdie manier? What is the purpose of doing something just for the sake of doing it, if it does not yield any results, or even if it does only produce a little? What's the purpose of it? Why do we stick to it? Why do we keep on doing it? So therefore the writer of Hebrews calls upon the church. He calls upon every believer to reconsider our actions and our ways. He said that the law required that the same sacrifices be brought year after year, even though they are unable to make perfect those who approach the altars. These sacrifices are unable, says the word of God, to make perfect or volkomen te maak those who approach its altars. We get caught up and are entangled by our rituals, so much so that the power and the purpose of what it stands for go by the wayside and is lost. Dus kom daar 'n oproep na ons toe om aandag te skenk aan die erns, die opregtheid waarmee ons die Here dien. Jy sien, dit baat ons nie om te kom omdat ons geleer het om dit te doen nie. Dit beteken niks om dinge te doen bloot omdat dit aan ons opgeleg is om te doen nie. Want wanneer ons so optree, dan doen ons dit terwyl ons hart op 'n ander plek is. Geen halfhartige godsdiens of aanbidding gaan ons ergens bring. Ons skrifgedeelte sê dan ook vir ons dat as dit wat gedoen was waarde gehad het, sou dit nie jaar na jaar herhaal gewees het. As dit wat gedoen was waarde gehad het, sou dit nie jaar na jaar herhaal gewees het. Die probleem is dat ons dinge doen terwyl dit geen blywende effek of resultaat het. Ons beweeg nie volkome van sonde af weg nie.
Want ons glo ons kan nie. As ek vandag vir u wat hier is, vir u wat aanlyn inskakel moet vra, kan ons as mens sondeloos wees? Can we live a sinless life? I am quite convinced that not a single person will say yes. Want ons is mos maar mens. Dis die verskoning wat ons aanbied wanneer ons geval het. Ja, maar jy moet onthou, ek is maar net mens. Jesus was also just human. And still, he did not sin. Jesus showed us that we are able to live without sin. But because we sin, the sacrifices are brought year after year. In sekere opsigte, elke dag. Hoeveel keer, wanneer ons bid ons nie. Here vergewe my nie. En dis reg, want ons is nog nie volkome. Maar as dit wat ons gedoen het, sy volle krag bereik het, sou ek en jy die sonde heeltemal afgestaan. And so we repeat what we do because we think it will make a difference. The more I do it, the more I repeat it, the greater it will become. And that's not always true. David said in our text for meditation today, he said, sacrifice and meal offering you do not desire, nor do you delight in them. Burnt offerings and sin offerings you do not require. These words are repeated in our scriptural reading as well, and in various other places of God's word. Why is it that the Lord does not want sacrifices? He was the one that instructed us to bring the sacrifices. So why would he declare now that burnt offerings and sacrifices and meal offerings and sin offerings you do not desire and require? The reason for it is simple. Because we bring them as a ritual. We bring them as a practice, or as practicing a custom, whilst we are not upright with God. Die doel van die offers was om die gewer te verskoon van sy sondes. Ander offers was gebring om aan die Here eer te bewys. Maar wat beteken enige van die offers as die ontvanger dit nie ontvang nie? Of so afgesit word daarvan dat hy dit wegblaas van sy aangesig. Bring my in die godsdienst. Ons nader aan God. Of laat dit ons
leeg. Die Here het besef dat die offers die mens leeg gelaat het. Leeg het hulle gekom en leeg het hulle weggegaan. En daarom het Dawid 'n tussenin gedeelte gesit in ons skrif, in ons teksvers. Ek het nou net verwys na die offers wat God nie behaag het en wat God nie wil hê nie. Maar in die middel daarvan kom sê Dawid iets anders. After confirming that the Lord did not desire to receive the sacrifices, he said, "You have opened my ears and given me the capacity to hear." U het my die vermoë gegee om te hoor. What is it that we are supposed to hear? We ought to hear God's heartbeat. We ought to hear God's heartbeat. Why His heartbeat? Whatever makes your heart beat is what is important and of value to you. So we did not desire or require sacrifices. Lord, if you do not require this, if you do not long for this, what do you want? What is your heart beating for when you look at us? Hebrews 10 verse 5 says, as Christ sacrificed himself, so should all of us do. If anyone desires to follow Jesus, they ought to take up their cross and deny themselves. As ek dan myself aflê, wat moet ek opneem? Anders gestel, wat moet ek doen? Want ek kan nie net niks doen nie. Ek is geroep om te lewe. Ek is geskape om te lewe. So wat moet ek doen? In Hebreërs 10 vers 7 sê Jesus dat offers nie die sondes kon wegneem nie. En daarom het hy gekom om een ding te doen. Hy sê ek het gekom om u wil te doen. As mens sê ons maklik, ja, maar ek weet nie wat die wil van die Here is. En dit, liewe kind van die Here, is hoekom Dawid erken dat God vir ons ore gegrawe het. Moenie sê dat jy nie die stem van die Here kan hoor nie. Jy kan. God gave you the capability, die vermoë to hear. You are able. He gave you the ability. Sorry, that was the word. He gave us the ability. Hy het vir ons die vermoë gegee om te hoor. So kan jy vanmôre net vir jouself sê, ek kan God se stem hoor. Want wanneer jy net vir jouself begin sê, begin jy jouself oortuig. En raak jy bewus dat jy is in staat. En dis kom ons ore het. Maar ons het nie net ore om te hoor nie. Hearing is nothing. Let me ask you this question. If you talk to someone and you keep on talking to them, but they're not listening,
what will you do? You'll stop talking to him. And we say we don't hear God's voice because he stopped talking, because I didn't listen. You know what? It's also not the truth. God has never stopped talking. God het nog nooit opgepraat nie. Ek en jy kom luister. Maar kyk, die Here kan ander. God is persistent. And he never ever stops talking. Open his word and he speaks. Go through the day and he speaks. It's not a question whether he's speaking, whether he's talking to us. It's the question is whether we're listening. God is gracious, and so he keeps on talking, and he talks in different ways. And if you don't want to listen, when you are awake, he'll give you dreams and he'll speak through them while you're sleeping. So he talks in different ways. He wants us to know his will. And therefore, we need to start listening. To listen means to receive what he said and go forth and act upon it. To listen is to receive what he said and go forth and act upon it. So God gave us ears so that we may hear and obey his words. So waarom en waarvoor lewe ons? Hoe gaan ons deur die lewe? Doen ons sommer net dinge, maar net. Doen ons dieselfde goed oor en oor, sonder ware resultate, en sonder om aandag te skenk daaraan. Jy sien, vorm godsdienst bring ons nergens mee. Wat het die Here Jesus gesê en gedoen? Hy het gesê, ek het gekom om u wil te doen, o God. Is dit u en my strewe elke dag? Of is dit vir ons belangriker om ons eie rituele getrou aan te volg? Dawid sê, jy het geen behaan, slagoffer of spysoffer nie. Ore het nie vir my gegrawe, brandoffer en sondoffer het u nie geëis nie. You have opened my ears and given me the capacity, the ability to hear, so that we can set aside our customs, the status quo, or put differently, our standardized ways and our thoughts, in order to hear God's voice, so that we may go and do, go and obey them. We do not only have ears to hear, but we ought to receive the word that is sown into our heart and allow it to bring forth fruit. How do you go about life? What do you do? And does it have purpose? If today you say that your life isn't producing fruit, then you need to reconsider your ways and turn to God's will for it to produce much fruit. Are we doing God's will? Are we doing God's will? Or do we persist, as Israel did, by holding on to our rituals, whilst it did not bring them closer to God? Dis nie wat die Here wil hê, ek en jy moet doen nie.
dis nie wat God verlang nie. Maar wie sal vandag hoor en hulle weer verander? Wie sal vandag hoor en hulle weer verander? Who will hear and change their ways? Let's close our eyes. Father, I thank you that you always speak to us. Here, dankie dat u nie ophou met ons te deel nie. In die natuur praat u met ons. In ons slaap praat u met ons. Through your word you speak to us. Lord, as we gather, you speak to us. As we hear your word and the preaching, Lord, you talk to us. And you show us what you want us to do. And therefore I pray today that we shall listen. Here dat ons harte en ons ore sal oopmaak. En sal hoor. Toe Jesaja oortuig was van die woord, toe sê hy, Here, hier is ek, stuur my. En so bid ek vandag dat ook ieder en elkeen van ons sal opstaan en sal sê, ek het die woord gehoor. Ek het dit in my hart oordink. En Here, ek lewe dit. For I came, or I decided to do your will, O God. Will you be glorified in and through our being? This we pray in Jesus' wonderful name.